Ladies and gentlemen, put your hands together for Biden the comedian. Araberewe n'umugeni mwiza mumusanganire. Hey! Yesu ashimwe. Kristo Yesu akuzwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuba Islam. Kiri gute wa kintu? Nyibasuhuza gutyo mise nibuka papa. Mfite papa wiyemera. None ejo bundi twari turi kugenda mu muhanda dutashye twakererewe. Sha antera stora nyiyemeraho ngo yabaye umusirikare ngo niwe wafashe igihugu. Nguzi intambara yo muri Kongo. Muri Kongo ngiye kuri sisi kumiserebeko. Ewa, sigaranye isasu rimwe. Ewana yanteye ubwoba. Kivuga ngo yafashe igihugu. Baba dufashe mu mukwabo. Badufashe mu mukwabo. Ndavuga nese ko badufashe warafashe igihugu biragenda guteretira gufashe. Ni okay, kankwereka. Tubigenze dute? Arambwira ati hamagara nyoko. Muramo telefone yanjye mpamagara mama. Ariko ikintu cyadutangaje ni kimwe. Telefone ya mama turamutinya pe. Telefone ye yahise isonera mu bo bafashe mbere. Na mama nawe baravuze ati biragenda gute ko mwese mwaja mwambwamwe muvuye. And then ngiye naso. Okay, and then mama aravuga ati nta kundi byagenda kadushaka umuntu waza kugira ute kudufunguza. Ahamagara sogokuru. Ariko sogokuru yavugiye kuri telefone ngo ariko se mwambwamwe muri mwaje mukamfunguza koko. Noneho icyo gihe nyine baraturekuye tunagize Imana barandekura. Mitange Nyamirambo numvaga bavuga ngo haba besikoro ibintu nk'ibyo. Nicarayo ntegereje ko baza kunyesikoroka. Noneho nicaye downloadinga film. Kintu cyanangaje yageze muri telefone yanjye yabaye urubuga rw'imikino. Ndavuga ni ibi ni ibiki? Ndavuga ni okay ntari bikankwereka. Njya mu rusengero rwaho. Ariko narwo ruba rusekeje. Nageze mu rusengero umukobwa umwe arifata arahaguruka ngagiye gushima Imana. Ati murakoze ikintu ngiye gushima Imana ni kimwe. Urumva? Ndashima Imana ubu mfite imyaka 49 we. Ndi isugi. Ariko by'umwihariko ikintu nshima Imana ni iki kimwe. Mfite umwana umwe w'umuhungu mwiza cyane. Ndavuga ni birasekeje pe. And then ubwo nyine papa nubwo ari umudemobe. Ni umudemobe nyine tuyahoze ari umunyerondo. Papa nubwo ari umunyerondo nyine aracumbagira bamurashe mu kaguru. Nako bamukubiseho umuhini. Namujyanye kwa muganga nyine hari Nyamirambo. Kintu cyanangaje ni kimwe pe. Twageze kwa muganga tugiye kwivuza nyine ngo bamusuzume icyo arwaye. Bamubwira ko arwaye umuvuduko kandi acumbagira. And then mu gitondo nicaye ndi gusoma ikinyamakuru cyo mu Burundi. Nsomaho ngo mu Burundi haje umutwe w'iterabwoba mushyashya. Ariko bakoze ubushakashatsi basanga uwo mutwe w'iterabwoba nawe ugira iki? Ubwoba. Ariko hari ikintu ntarinzi disi. Muziki iyo umuntu acitse umutwe ndakoze accident umutwe uvuga. Narabyemeye seri nabyemeye. Ngeze mu Gatenga umumotari yakoze accident umutwe uvaho ugwa muri rigore. Umutwe waravuze uti nari mpfuye ndagaswingingire. Murakoze nitwa Biden.